paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kas kayo wag lang nga abuti titibay-bay ang Kyle. Ay nalabos mo dahi ta pa nangiladawan mo dataon. Pudnumot nga minang Kyle. Kas lamot ten lubo dahi tabuksit yaw. Ay Houston, tila madildilaw mo. Ati uyo pa yan ti masikog nga babae. Sak man ang tinakita makantsawanan. Ay, mas butsyog kayo nga may nang Kyle. Ay sus, anya kumangay ti bibiyang mo. Hey, awan mat kiti Nga butsyog kayo nga talaga. Ay, di ka madlan na iruwaman iti kasjay nga ugali ni Kwarog. Ay masurunak, kumanantsaw iti pada na ataw. Win nga rod, tila kan kantsawan na no kumaraw. Ure kumamit no oras ti panagkakantsaw, ta isaw. Ay kat, ibagam kan kwa na day ta Lablabsan na matente kumantsaw da jakwaraw. Nga rod Sa pa'y pasarunuan na iti nakapigpig sa akatawan na. naimbag no kanayon akasjay amaaw-awatan da ni Kwarog. Madandanagan no maminsan, ta aglablabas no agkantsaw. Agyaman nak, tanda ka dito, Ikwarag. Nay, si kamot gayam day tatataba Agawid ako may di kabildatan, Kwarag. Anyat oras ay. Alas 3 pa lang iti malam. Intakit di agmerienda. Ay, saanin, Kwarag. Jayak tulangan balay may, kanina na matuyan. Nagsapa kayo umot nga agawid ay. Tataba Ha? Di pa ila di manon tirabe ay. Agawid kayaw. Anya. Imalaldawan pa ila ay. Mangrugi ka manin ako mantsaw, Kwarag Sige itulod kayo nga agpaisaw. Tamangan no at da sumublat isay. Pandaram kayo din di tricycle mo, taintan. Magagara na kaon. Kita eman. Ituya ko na dumsa, Kwarag. At ito'y pamasahe. Ang giyaman na, tataba Agyaman na mo, Kwarag. Sige tata. Tainak mamatag merinda di tatirasina ni kagawad ko anang. Ay, wala. Kanya kay nga raw. Awan mo't asawa mamang ti dito. Meriendam ko ma. Mala, panawan kayo nga rudang. Ay na, piman kayo mait, kagawad. Apay, Kwarog. Kasla kayo nga min balawd nga gigan di talikod tirihas. At niya, Kasano pa'y ngay nga da makasirpat kada kayaw, no kanayon kayo matakasta. takasla pa'y pagbaludan ti panagkitam dito tersinak. Katpudno mait, rumwar kayo nga min tamapan kayo matagpakita ken kumita. Ay, panawan nagdito yan. No awan ti gatangam, Kwaraw. Manay nayunan mo ti kuret-ret na dahi tamuuging man, Kwarag. Anya, Ngam di ka pa'y nakaaram iti balasang asawam. Kasano ko agpatinggala ang iti arem mata ako nada. yang kalmay. Agpay sumuti ko nak. Sartingan dak man nakangkansyawa na kasta, masuro na kunay. Nya, no si kati kumantyaw, nalaing ka. Huwag nga ron, kumanatawa ka pa'y. Ngam no da kami mo ti kumantyaw king ka, masuron ka na dagas. Panawan kayo manlangay. Ningay angkel mo nga inteng, Kwarog. Ayan na. Pinanawak ida kinitataba daw ngantay. Anya. Damagak man. Anya ka diti kinayat yung kanyang kalintay. Kwarog. Anya day ta klasit sa ludsod mo. Una, tasan matagwapo iti panagkita. Kaslanto pa'y butitay. Ha? Nagngisit pa yan day. Jak amo nugaputasan ngagdigdigaw sunan niya. Ay, nalabos mo't day ta kunam anagnisit. Apay, uging nga rod. Pudnumot nga may. Anya nga tatiga po na kinayat yaw. Ay, dinakman kantsawan iti kasta, Kwarog. Ha? Kat no angkel mo ni inteng, ang kantsawan pa'y laang. Yay! Di na magmumut ka nun yan timabanang. Itian niya. Nalipata mo. Kunam kanumit. Noon niya ti kinayat na kanyak. Oh. Ha? Ay,
Dayay. Eh, di ka unay nakantsaw. No si ka, naglaka ka mat amasuran. Ay salbag. Ha? Punumat! Nalay ka nga kantsaw. No si ka ti makantsawan ka, maasar ka adagos. Ampir! Panawan kayo, Mampay. Aw, kanya day tabay-baywan niya, tatabataw. Nay, sika mag-aanday ta kwaraw. Umay ka, tagbayo ta iti mais. Ha? At dagayam alsong yaw, tatabataw. Mayat Na, sa kagkatawa. Mantyaw ka man ngatan. Mayat ti bay-baywan niyo, tatabataw. Hey, kwaraw! Anda ka man gayam dito'y. Apa pinanawan nak, Ha? Ay, kuwang kay. Apa ya sinurot dak di tawi? Apa buya ni paribadong agbaybayan. Kuwang kay. Agim imagine kan sa makwarong. Pag tinulungan dak samot na nakantsawan di tawi. Kas lang amin na pampanunutan kwaraw kay. Wan. Napanunot ko amayat gayam ti at dalsong na, kunak. Wina! Iso asika. Ay, mangala ka iti alsong mo ta pagbaywam. Ha? Punaw, ti ko na ni parenting kwaraw. Tapi anytime ka agbayo ka, ore nasipngat. Sabalin samot nga alsong ti bagbagayon, duwala kay. Naa. Salbag kayo kitay. Kahit anyat ay rami dem, Teta, Inagaw mo matintalo kwaraw. Ay, anday ka. Sinalbagin na kwaraw. Nay, apay ngayong ap-aprusam tapatong mo ba daw? Binayo ni kwaraw. Anya, Kankantsawan milaan kini parenteng. Binayo na mo tayo. kunak tumag, amuyo lang aruden amapikpikaon, kantsawan nyo pa'y laang. Ay, uray. Masapul asong batan ni kwaraw. Tinaramid na kanya. Anya ti kunam, Inteng? binayo ni Kwarog iti alaw, ti kutit ni paribadong. Ha? Masapol ang mabagbagaan iti husto. Kat adda siguro basulyo no apay akas jay ti inaramid na, Inteng. Imposible mahit. Maditikas dyan nga ugali na. No kantsawan na masuraon. Day tanti alayo iti kakakantsaw, Inteng. Isumag ngamin ti mangirugrugi. Ay, tila aramiden nyo nga, may. tulungan na kakagawad ko anang. Mabuti nga kiti inaramid ka, oh. Apay, adinang ram ni Kabadong. Na minsan lang, mate. Kauray na minsan, nasaktan di tao. Ako nga, main. Ay, ang mga idarum na ka. Ha? Ay, saan ko mamut, ha? Magbabawi ak itan iti inaramid ka. Tulungan da. Anya kumati maitulong ka. Kasaritam ni Tata ba daw? Ibaga madina kay dardaraw. Imbay kanyak ni Kwaraw, Kapitan. Nagpakpakase, nga ibagak ka no, tapno di yu idardaraw. Kalpasan ti naramid na. Kinapudno na, makonsensya ni Kwaraw, agbababawi iti inaramid na. No siya, kaya't ko bagbagaan ko man ni Kwarog. Ay, rumbang laang Kapitan, tapno agnakam. Ngam no ni pare ba daw? Isuti jak amo. Sa bagay, saan kami magkidi na ospital? Nga maditirik na. Kabadang. Iso nga umayo na. Iti ko na ni parenteng. Masapol ang mabagbagaan. Ewan iti kasta, di nan ululitan, di naramid na. Nalay nga kumantyaw. Saan na bagay, maray? Ha? Liklikan nan ti kumantyaw. Iti pada na ataaw. Nukas dyan mutlaeng. Wan nga rod kabadaw. Agsagana ka, Kwaraw. Ay, kagawad. Umay kamin to ije balay mo, inton bigat mutlaang. Ha? Kaya't nakakano akasarita, dakabadaw ken angkel mo. Kwa? Ay, di kagdana, tawan dakas nga aramidin dakan ka. Sige, kagawad. Nga lang araw, urayin na kaming to, inton bigat. Wine, kagawad ko na. Masaysayaten, adi ka kumantyaw. No nalaka ka mo ilang agpungtaw. Kwaraw. Tata ba daw? Balbaliwan ti kasta nga ugalay. Kwaraw. Tata ba daw? Sana may bagay king katikasta. Kinapudno na.
Nilawanak lang ng bayo iti kutit yaw. Maday, tikas jay. No amom ti kumantyaw. Amom may ti makantyawan. Surya talaga. Pagbababayak ti naramid ka. Mala, pakawanin ka, kwaraw. Ngamsapay ko ma, tadi mo ululitan. Talaga sana, yung tatabataw. Nasayat, kwaraw. Sakmot itatimang bagbagakan ka. Angkal. No kantsawan da ka, ay makibagay ka. Kwa. Ay naimbag da kami ka ni pare ba dong, ti binayom iti alo. No sa balingay, ay, jak lamong. Kwa ngamin. Ang mga no, inaramid da ka corn beef. Ha? Simple lang da ita. No di mo kaya ti makantsawan. Di ka mo't agkantsaw. Kas jay lang da ita. Nawatan. Nawatan ko ng kail. Pakawanan dak ko may tinaramid ka. Di kagdanak tawan kanyak da jay. Nagyaman na kang kail. Ang iyong pang-aasim ay, di mo ulitin ti inaramid mo. Iti ure asin ha. Talaga asahanan ng kail. Very good boy. Agpakadaak mo tan, kwarog. Sapay ko mata, tantandaan am ti imbagada ka ba dong kan Uncle Mau. Huwag kagawad ko anang. Kitagyaman akmat kada kayaw, tadda kayaw. Ayawan na nyaman na. Kita ta di kan tuman mailawanan. Huwag kagawad. Amang ano maulit tumanan iti sa balay. Sana namiris ko itan. Asaan gaya manasaya at titdan tinaramid kaw. Masapul gaya masanak ngagkantsaw. Nujak mat amaw ti makantsawan. Ay na, kwarog! Liklikam ngaminan ti kumantsaw, no di mo kayat asikan tumat ti kantsawan da. Ala sigay! Detan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Nay, anya tinaramid mo ijay kalsada, Mare? Ay, nakita nakgaya maray. Talaga nakita ka. Ay, pinidot ko man dagiti nakawara a plastic. Nakababain mo't nga may no adda umay abisita. Makita da nakawarwara to'y barangay tayaw. Ay, kasta ati pagwadan abu marangay, Mare. Agpidot iti nakawara a basura. Ay, sapay kumata makita ni Kapitan dagito'y nga aramidok. Kasano makita na kat arap. Aya, Wen, uray masabat mo dong paran nakalatan. na, unay mo daytan. Sanan to damagan no asino ka. Uray no si sasango ka kang kwanan. Ay, unayan ni Kapitan Maray. Saanan ang makakita ni Kapitan? Dayta, tagpaysaw. Antay, ayan ka no ti antiparan ni Uncle Kao. Nakaparabaw mat iti lamisaan. Saan na ka no makita ti buy-buyain na no saan nga aganti para? Ay kat alaemon taitan mo kan kuana.
Isu ka di da ito iti antiparana. Katwan, awan mo ti sabali nga antiparana. Nagsinamot ta na antay. Kasta na at talaga dayta. Ay, kunak ngamin amapan agparokod iti sarming na. Angam di namot kayat. Amangan mo't noowan kwarta na. Adda kwarta na. Di nalakayat ti aggastos. Ay, kwaraw. Ayan na di sarming ko wano at tiparak. Na ito yan ang kail. Nagbayag ka na nangala. Mabalin pa'y ayaday tanga iglas maw. At nagsisinamot tayo. Mabalin. Kita, di mabalin. Ngay, Na, naragrag mo't ti may sa asarming na. unay natin. Ikabil mo. Ah. Ay, awanay. Nagsisina talagang da ito ay glass maw. Ay, Nagmayat ti buksi. Kasano nga yung data buy-buyaag? awan na talaga ang kail. Eh, Saanin nga agbalinday tao eh. kasano nga yung ti buy-buyaag abuksik? Saan nabuksing tibuy-buyaman kail? Andiyan nga. Basketball. Ayan. Kunak, tumat na sukatamon te ay glass maw. Ay di naksurwan. Nalawag ti panagkitak babaan data asarming ka. Anya ti aramidam di tao inanato yan. Ay na, pidutak man dagito na ginumanda a plastic bottle dito igit ti kalsada. Uy, ganda ni mapunon day ta sa akom ah. Una, adun ti ilakaw. Oh, di adda igatang ko iti bagas. Ayun ah. Kwaraw, ni uncle mo dyan nakatanaw ijay tawa niya. Isaw. Ay, makitkita namot siguro ti aramida kanya. Ti panagpidpidot ko iti plastic. Ay saan? Nakatanaw laang. Ngam saan na makitkita ti aramidam. Apay, talaga ka di nga arapon ni Kapitan? Ay, pirmay. Grabe pa'y. Na- Agdamot sarming na. Ngam na pirday. Ay, kat mapanagpaaramid iti baraw. Di na kaya ti agastaos. Ano na nga iti kwarta na, no saan na agastusan? Anusan na latang ti kinaarap na. Kwarog, inteng, umay kayong manganan. Ay, mga nain. Umay ka ng kail. Ha? Di pa mo na isaga natin na imas-amasida. Ha? Ne, saan ka di pa'y anaimas dayta insaganak asidaan? Oy, nahimas day tanang kail. Bulbulong mo. Makitam dayta a kinakaro ti perde ti matam, inteng. Ha? Kwarog, ibagam man kan ni uncle mo no anya dayta inlutok asidaan. Ang kail. Kukod ti baka ti inluto ni Antay. Aya. Jay bulong amakit-kitam. Kukod ti kukod day ta. Ay unay kalakit din aya, inteng. Kwarag. Damad-madlaw mo ka ni Antem. Ha? Awan mo tangkail. Napay ka deng. Kasla pumangpangit ni Antem. Ha? Napunwan akon, inteng. Ha? Ha! Kwarog, saan kon ang mapasinsyaan ni Uncle Mo? Kwarag. Ha? Mga nupang urinak ni Antem itaglo. Ay, Kwarog, Ops. talaga nga ipang-urko kan kwa na dito igam ko nga aklaw. Mangantayo kitain. Mangantayon. Mabisina ka. Jak kayat akasarita day jay nga inteng. Ne, agap-apa kayo, Maray? Agasam, imbaga nakit din apumang pangitak. Anya? Ay, ure asino mat talaga ang makaungat no kasta ti ibagadakin ka. Ay talaga Ilot-lotwak iti kanan na, itimtimplaak iti kapina. Ultimo pagdigos na, siyak ti agsakdaw. Manaw atawan mare, manaw atawan akastalatan. Hangam kasjay paylaang ti ibagana kanyak. Apay ngay ngagpaysaw. Apay akas tati bagbaganakan ka. Iso anasakit tinakam ka. Iso ajak payla agawid. Agad anyat kananan ngay, mabisinanan Ha?
Makaamumutan ano agluto iti kanan ano mabisain. Di mo't lagawid na niyan teng taglutaw. Nalabsak ijay tersina ni kagawad ko anang, angkal. Ika man ayaban ta umay aglutaw. Mabisinak. Uray sak nga raod, mabisinak matang. Agur urayan di manok apartyen na iti kusina. Ala, ingka ayaban. Wanang kay. Kagawad, ayan ngay ni Antay. Nakita mat itay dito tersinam. Ay, awan nan, Tem. Inawis ni Marituyang di tabalayda. Pagaw-awidan ni Uncle Kao. Kasla na sa una mat kanya kadina pa'y lakayat na agawid. Ha? Ay, naibaga lang ni Uncle Apo mangpangit. Nasakit mo't dayta Inakayaban ni Antik ije balay na natuyang. Ning ka nga rudan. Tapno mapan aglutaw. Ay nakwaraw, nagmayat ti pa nagkinkin no tumikin ni Antim dito'y balay. Umay mo pa'y laayaban. Antay, nagawid ka kanahon ko na ni Uncle. Agawid ka kanon, Maray. Nagkuna. Papaayaban na ka kanon ni Kapitan. Ay basta. Sa anak nga agawid. Kwaraw, saan ka nung nga agawid? Eh, anya nga iti kanan mi kini Uncle Kao. Ay saus, agluto kayo ngamin Nagkuna ngamin nga ibaga ni Uncle Mau, ape mangit ni Antay. Sana kaya't ni Auntie ti agawid, Uncle. Apay ka na. Di pa nang ibaga mapangit. Nasaktan ka na. Pimangit mo't ngamin iti panagkita. Kasanaw, awan mo't ngamin antiparam. Talaga asaarin ang mabalin dya sarming ko Yung kapasukatanan. Agluto tapay ta mabisinak. Ayan nga, di manok ako na malutuan ni Antay. Ingka partyen. Ada dya kusina. Sige. Makasidag mo't lang itinitib ang manok. Ha? Ha? Saan mo't ang manok da ito yung kail? Anya ngay nga rod. Pato, mate. Pato? Kunak man no manok tinatiliw ko. Ay, saan ka lang arap ang kail? Perdi at talagang dagiti matam. Mapantaman langin agpaaramid iti sarming ko kwarag. Hindi pa'y kumaa. Alam, hindi ko nagtilakasan dya kwartak. Ha? Nakalakasa pa'y gayam ti kwartam. Una, taindulin ko adalain. Ayan nga dito yung lakasam. Kita di taon napandagan iti ado apapapil kit dayjay. Hap. Ay, unay mo tanti pang iduldulinam. Hap. Dari ka to mapukaw. Ah, Nabalkot dayjay iti panyaw. iso day tawi. Aliman, kitaan taman. Ay, nagtabaw ko. Napuskol ti balkot na dayta. Saan asinsinan? Kagasam may dito yung imbalkot mau. Nagadaw. Papanan nyo ko ni Kap, Chip. Kaduak ni Uncle kung agpaarami diti antiparana. Ay, wala. Tanay, saan ka nun ang makakita unay? Pangit mo tanti pa nagkita na iti napintas. Anya? Manok mo tanti pa nagkita na iti pataw. Ay, nakaroon no kasta, Chip. Hala, kadwa emon ni Kapitan. Nakitak mo't da kapitan kan kwarog ang nagpaili, Mare. Kasta aya. Naglugan da di tricycle ni kwaraw. Ne. Papananda nga ta. Amangan mo't numapandag paaramid iti sarming ni kapitan. Kayat na aya mo ti aggastos. Ay, awan lat ammo kon iti dayjay nga inteng. Na, nagkuripot mo't ni kapitan. Ay talaga, Mare. Kayat na nga idulin latan ti kwarta na. Yes, atan ka barbaro asaraming mawang kangil. Gure ka, kasla maulawak ang nagisuot May ruwang kang tumot laang. Ikatakpay man. Ha? Ay na. Nagpipintasan na babalasang ti sumungad. Daya, nagpapangit dan to, pwede kita. Hoy, Angkal, mangagda ka. Apay nga ibaga man nagpapangit da kat nagpipintas da. Pangit? Ha? Sino tinang ibaga? Pangit kami, ha? Ha? Ay, isaw. Kwa, isuot ko man dahito barbaro asarming ka.
sa gayam, yeah. Anay ko. Ay, nagsakit mo tanti sipat mo, miss. Mayat kayam ti adda Sarming na. Malisyak ti sipat. Ay, sakmat tanti na sipat, Uncle. Di yung ibagbaga pangit kami, ha? Ay, kwa, miss. Nagpipintas kayo. Idarom kayo. Ay, miss. Inikat nga min ni Uncle ko ti antiparana itay. So, apangit ti pa nagkita na kada kayaw. Nagkita yung Uncle. Punak no ipay-ipay suda ti mangidarom kadata. Gapo iti panangibagam apangit dagiti nagpipintas sa babalasang. Nagsuri tamot kit din, Kapitan, Maray. mabigbig nakmatla ka da. Wala. Marituyang. Mayat barugaya man day ta Sarming ma. Aguray ka. Nagagat ka, Maray. Agpidpidot ka man iti basura dito igit ti kalsada. Naimbag mo, tanakitam da ito'y supot anapon no iti basura, Kapitan. Wala ta nalawag ti panakita. Basura da ito'y nakasupot, Kapitan. Amang ano ti pa nagkitam ka kwarta. Amok. Ay, wow. Pumimpintas ka, Maray. Ay na. Mayat day tayong paaramin mo asarming mo, Kapitan. Ay, awit tanang Uncle. Agur-uray ni Auntie Ije Balayaw. Dan ije balay? Wen, pinagawid ko, Kapitan. Kunak amapan aglutaw. Antay! Anda kamin kini Uncle. Ada kami dungaw. Anya tinaramid yung ijay ilay. Uncle, ipakita man ti kabarbarungan ti param. Itoy, oh. Na, imbag man taginasto samday ta kabarbaro nga antiparam. Una. Enwar ko, mano at tawon nga idul-dulin ko akwarta. Imbag, ta sana nagbuot. Hoy, dandanin to pa ag-expire di kwartaan, Antay. Ay na. Mayat na ito asarming ko. Ay, nagpintas ka, dungaw. At dagayam kalid mo. Na, itala ang anakitab. Aguri ka. Ada pa'y gayam siding di tatimid mo, Yes! Pimintasan ni Antay, Uncle. Nagswerte akit kan dungaw. Ay, sus. Kwarog, adda ka di pa'y nabate iti idol-dolin ni uncle mo a kwarta. At dapay, Antay. Mabalin ka day nga ipaaramidan nakmet iti antiparak, inteng. Tapno makitakmet ate kinagwapa. Una! Kadwain ka pa'y nga agpaarabid iti sarming mahaw. Sige man, tapno madlaw yung mati kinagwapaw. Ay, Kapitan! Sana rumbong ngay dulin mo ije lakasam day takwartam. Usaram para iti pagkasapulan nyo kininanabanang. Ala, sige. Didan tinaggibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pagloy. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay, makaturturog ka, dungaw. Apay adamdamagam no makaturturog akon, inteng. Kwa? Awan?
Ay, jak pala maalat ituturugak. Umula ka na maturog Kwa, jak pa'y makaturag. Kaya't mo ta ilutak ta ulaw dungaw. Jak kayat. Ilutak ta bukot mo. Jak kayat. Day ta ngay sakam. Jak kayat. Day ta ngay takyag mo. Jak kayat. Na, ilutak man Ha! day ta... Sumardeng kan intay. Ah. Awan tinasakit kanya. Ha? Adagsag sa gawisiw di taruar. Huwag ngagpasaw. Asin mo nga ta day ta. Kasla di tabatog matitawat ti ayan day taagsag sa gawisiw. Mabitlaeng. Rumuwarak, nakita ak no asin ha. Saan pa yung nakatulog ni Panang Paribadaw? Kasano nga ruden pare inteng? Saan ta na matulaw, iji ayuyang ta. Next time ton. Ang mga numakadlaw ni Banang. Delikado. Sigurado ang balo na tenak. Sikat si makaab mo pare. Siyak laeng nga, ti mapan ngagmay-may sa, iji ayuyang ta. Kakaiso na nalibasak ni tuyang kao. Dungaw. Adda ka di pangibaon ng kanyag. Awan, apay aya, Adda ka di ipagatag mo iji ilay. awan ti ipagatang ko. Adda pa'y matsidaan tayo, Jeref. Agudong ako madungo. Uray tinapay lang tinakgatangan iji ilay. Apay amapan ka pala ijay ili agumatang iti tinapay. Adamat lakon ni Marikwanag. Kwa, sa balik ti raman ti tinapay iji ilay. Nabanglas ti tinapay ala ko ni kagawad. Na, Wano saan? Gumatangak iti paboritom banana Q. ay, jak makaramraman ita iti banana kyo. Ha? Apay aya, nga agganat ka amapan ijay ili. Awan nga ron ti ipagatang ko. Sayang. Na, anya ti sayang. Kwa, awan. Kukuam latin ang ngag mo Na, Umapalaki ni Tata Badong angkay. Tapay mo. Nagpintas jay chicks na. Nagpudaw. What? Unang kal. Nagpintas na talaga. Kasla artista. Intulod ko nga rot iday jay parakay. Ta nag-date da. Sa dino pa'y tinapananda. Napandanangan iti may sa restaurant. Uy, may atibiyag ni pare Badong. Ay, umapalakwaro. Ha? Nakaturugan ni Dungaw. Ang ginayadak aruman dito silid may. Inayad inteng. Ur-urayan na kung kahit ni pare Badong di Tarwara. Mapan kami ija ayuyang may. Inayadak alokatan tirida. Jesus, taguyak ni Dungaw. Ang mga numakaringkat makita nak. Kanday ta, naturog sa manin. Lukatak tirida wakas tuy. papanam, inteng. Yay. Papanam, Kwa, mapanak ko ma. Ijay banyo. Kwa, adala agkape ako ma. Jaske, nakariing kit din. Nakaluto ako, tuyang. Yung kamanganay, Ay na. Nagmayatan ti biyag ko, Badong. Si kaamin ti agtrabaho dito'y balay. Agluto, aglaba, kan agudong. ay ayatin ka nga, Meng. Tuyang may love, susway. Isungar aramidag ti amin, tuyang. Ay, nagkasatak anak ki asawa kan ka, Badong. Numalpas ka amangan, maturog ka. Tapno napigsa, ken nasalon at kalata, tuyang. Wen baday. Agbuya ka iti tibay, aging ka iti kay kayat mau, wine. Wen baday, my love. Itatanalpas ka ti trabaho dito'y balay. Rumwarak biay. Sa dino nga iti papanam. Akwa, nala makisarsarita, iti balay dakwaraw. Siya anak nga agbayag. Agawid akmudla adagaws, tuya. Ato'y
Iti plitek, kwaraw. Keep the change. Wow! Nabukal adwa gasaut. Um, Ang yaman na, tatabataong. Kwaraw. Tatabataong. Di sekreto Di mo liplipatan. No problem, tatabataong. Basta ka na yun asak ti arkilaan. Wen, kwaraw. Sige, mapanakaw iti ayan ni darling ka. Kaya mo tagbakasyon iti ayan dagiti kakabagyam dungaw. Ha? Ikang ka iti kwartem. Uri agbayag ka ijay. Na, anya ko mangay ti aramidak iti ayan dagiti kakabagyak. Ah, Ay, agtali na udaklatan dito balay. ay ikang ka nga ron iti kwartem agastos. Oray pa, iinteng. Yay. Jack kayat ti agbakasyon. Nagpintas di chicks ko, parintay. Ah. Malas mo lang. Nakabantay latakin ka ni Maribanang. Hindi dapat papaapalan unay Nakabantay nga agpaiso ni Dungo. Saan mo ten arum-rumot iji balay paray? Diskarte lang dahita pare. Kastoy nga may teramiday. Ibagam ang napatag ti papanam. Agkita kayo kin ni Mayor. Kasyay. Un nga agpaiso. Na, talaga analaing ka paray. Kastaban nga ron taramida. Mapan ka la makisarita kan ni Mayor. Nagdigos ka ni tibang banglaw. Kababain mit anon ang dudak ang makisango ken ni Mayor. Sa bagay. Di ka nga ron agbaybayag Wen ka di. Kalpasan ti panagsarita may. Agawid ak adagos. Nagtair ka Hindi na unay arako milay. Mailiwak namin ka. Nabayag na nila saan ka nagpakita ka niya. Kwa, busy ak nga main. Kasta ka di. Igatangan nak nga rodan iti ladies dream. Aginom ka, kapitan. Uy, areglado. Agawid kami, darling. Kasta ka di, darling body. Wen, darling. Agsubli kami tumanan dito ikin ni parintay. Okay, body. Agawid kami kanip peribada. Sa susunod, Okay, agsubli kay tumanan. Bye, body. Kunak man no mapan ka la makisarita kan ni Mayor. Angam apay arabii kan asimangpet, inte? Nabartek kapay. siyempre, inawis nakmat ni Apo Mayor anak siya. Iso ajak nakapag kad. Ala, agina na ka nga rudan. Nabarbartek ka, inte? Basol ni Apo Mayor. Ang pasensya ka nung. Ganayon sakit diyan na imas ti sidam marituyang. Ayun, marikwanang. Naimas ti paspasida ni badung ko kanya. Aya, Wan maray, naggagat pa'y ni badang. Isu aming tagtrabaho iti balay. Aglaba, aglutaw, agdalos, kanaminag. kasta aya mare. Ay, awan nga rod taramida mo iti balayaw. Ay awanan maturog kan mangan laengan taramida maray. Imbag man ta nagbalbaliwan ni kabadong. Amo na kan atulungan. Wan maray, ay nagsingpet ikan ni badung kaw. Angam kanayon mo't amakitak arumwar ni kabadong. Sa dino nga iti papapanan na. Iti ayan dagiti babarkada na maray. Baybay ak arumwar tanalpas na mutan ti trabaho na ije balay may. Sana parikot kanya nga uray kanayon arumwar ni badung kaw. Sino ti urayon tatabataw? Ni uncle mo nga inteng, kwaraw. Apay ni Uncle Inteng? Sumurot matkan kay jay ayaw yang mau? Wen, Ay, kwarag! Ay, pagandarim adagos ti tricycle mo. Darasang. Wanang kay. malak. Pataya po mong kwaraw. Naskan na makadanon tayo adagaw iti papanantayaw. Sige,
kumpet kayo nga roden kada kiti lapayag yaw. Tapat aya ba kung to'y tricycle ka? Nya! Mare, nakitam ka din ni Inteng. Itay pa'y asap sa pulag. Awan ije balay. Agtartaray mo't alimabas itay di Twitter senak maribanang. Ha? Apay nga agtartaray. Jak amo nagturong mo't ijay daya apa sa ti kalsada. Anya. Nakasukat ni Kapitan. Amangan no da pagnana ita. Awan mati amok apapanan na ita, Mare. Ha, linibasan nakmananday dyan nga Inteng Ay, urayam laengan nga gawin, Mare. Amangan no napatagti papanan ni Kapitan. Ala ka, Angkyle. Sa baliter aramidan yung kinitata ba daw? Kaamang tangiwat mo. Kung tanak ni Antem no maamuan na dar aramidin may. Unmut nga main ko araw. Di kalatan nagsasaw. Bay amlatan ni Uncle Mau nga Inteng. Ipulong ko ni Angkyle Kao. Ikang ka iti kwarta. Ha? Kukwam data basta di ka agipulpulong Ipulong ka Layunak latang, pa Angkyle. itay kwartam. Ipulong ka latang, Angkyle. Layunak na ron. Ipulong ka latang, Angkyle. Alaam da ito'y kwartak. Adu data. Basta don't talk Yes! Sige, saan ka nga ipulaw? Kini Antibanang. Kaya't ko ba iti arak? Nanakwanang. Ay na, nabartagkan, kwarog. Huston, di mon ka ba ilan ta ginumpay? Kabalakbay, nanakwanang. Kakaisuna nagaduti kwartak ngayon tad ni Uncle Kao. Anyaday nang ngagkaw, kwarog. Ah, Apay nga inikan na ka ni Inteng iti kwarta. ay, antay. Song batan na, kwarog. Sa dino ti ayan ni Uncle Mau. Ay, diyak ka no ibagbaga, antay. Ha? No di mo kayat nga ibaga. Sika ti balunatan. Ay, amin, antay. Ang tanak ni Uncle Intay, no ibagak ti ayanda kinitata ba daw? Kadwa na pa'y gayam ni Pari Badong, Ha? Ala, ibagam no sa dino ti ayanda. Diyak ibagbaga na panday di beer house kinitata ba daw? Diyak ibagbaga nga da chicks day jay. Anya! Binayada nak ni Uncle Intay. Tapno diyak ibaga nga da chicks na. Ung tanak lagi din ni Uncle no ibagak. Kasta gayam, Ha? Agsaga na kanyak ni Inteng. Inak ayaban ni Maritoyang. Ah. Tamapan kami. Ijay berhaw. Ay, antay, awan yung bagbagak Pintas ka talaga, Milay. Kaya't mo tayo gatangan ka iti silpo. Ikatan na kiti cellphone ko, Kapitan Inti. Wala, basta sika. Kaya't mo ti baro sapatos. Parinteng. Abangan no maibos ti kwartam. Agungit laki din ni Maribana. Inteng! Tuyan. Anang. Dito'y gayam ti papapanan yung ni Pari Badong. Kuha. Agsaga na ka ita. Ha? Inteng! Agsagana ka mo't kanyak badaw. Ni pare ba doon di? Nangisong-song kanya nga umay dito'y beer house. Anya siya. Sika. Ala! Terkaditan, Inteng. Mamibabay ka. Kapitan ka pa'y nagraw. Pero pakawanan na. Di ka kumagiskandalo na ka babayin. Tumakter ka matan badaw. Ah. Hindi mo kaya't nga igoyod-goyod ka nga gawain. Tuyan. Maritoyang, adto'y timaysa abalungan. Ay sus, Guys, saga! Pagmaray! pakawanan na dungaw. Ay. Sana na maulit na ito. Diyak kaya ti mabalunit. Uray siya, Tuyang. Pagkawanin na. Please forgive me, Tuyang. Ay na! Kapitan Enteng kan tatabadong. Dakas day tangar aramidin nyo. Anya nga ita,
nakapungtot lakit nga rudan, dananatoyang kananabanang. Agsingsingpet kayo ket di para iti pagsayaatan nyo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolieset. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdang... Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto agkupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ni kapitan mo da dyan magmag na. Bayam tamag na. Apay asana naka-Christmas. Ay, wine. Apay day ta kapitan tayo. Tadi na kaya tag-Christmas. Diyak mo man wapay. Di na siguro kabutang ati virus. Naturid ngamin ni Uncle Kao. Uray na turad, numakaptan ngay iti virus. Saan la basta naturid? Ah. Ison ti katuturidan. Ay na, uray katuturudan. Makaptan latamay, nawan protection na. Aguray ka pala. Ah. Nakman kasaritan ni Uncle Kao. Tadamagik no apay asaan nga ag-face mask. Kasla ak artista, hindi magmagnak iti kalsada. Takas tao na ti panangkita da kanya. Amin ang malabsakit kumita da. Mas daaw da siguro No apay asika a kapitan, kat awan face mask na. No dinamag na ko di sinong bata. Dahil tati umay ko damagan ng kay. Apay asaan ka nga usar iti pismak. Song batam dayta sa ludsod ni Kuarog. Saanin anaskin nga ag-fish makak ta kapitanak. No kasta, saan mo't nga rod masapol nga agpismakak, tachip tano da. Saan Ag-fish mas kalagta Ta saan ka kapitan? Kaya't mo asawain, kapitan lang ti mapalubusan asaan nga agpismak. Wala. Iso nga urayam nga agbalin ka kapitan. Madin sa daytoy mapaspasamak Maday talaga. Nay, apay kabadong, anya ti maday. Limabas ni kumpare ka kapitan dito'y tersinam. Kahit, Saan mo't anak ka fismas? ay, kasjay na. Hay, iso adidak dildil laway no sa anak mo't nga agfismas. Taday ta kapitan tayaw. Saan mo't nga agfismas? Para matlang iti protection mo day ta face mask, kabadong. Maproteksyonak ti bagbagay. Di kapitan tupay. Saan nga agfismas? Siya tulaki day ti agfismas. Tultuladam ni Kapitan. Jak kayat ti agfismas tuyang. Multaan na ka no makita da ka asaan anak ka face mask. Asino ti mangmulta kanyak? Asinaw? Ay kadagiti barangay officials Sige. Pagmultaan da. Ta pagmultaag mo't day ta kapitan. Nalalayng dakiday ngam siya. Asino di ibagbagada asaan anak ka face mask? Nitata ba daw? Dayjay man now. Na, naglastugan magmag na. Hindi na kahit agpismak. Ay, kaslay gaggagaran natisan nga ag-face mask. Di na nga taamaw, nga da ordinansa amang iparparit iti sana pa nagpismak. Imposible aadi na mo. Nganya,
Pagmulta kaon kagawad. Mabitlaeng taibagakpay kan ni Kapitan. Kumpari na might. Ang mga noadaki di saritaan da. Taapay asaan ka nga ag face mask, Inteng. Damagam pa'y laang. Damagag takayat ko amaamuan ti rason mo. Amom lang nga rudin. Ay, jak amaw, iso nga ibagam. Ay, saan nga Christmas? Tasak ti kapitan. Kastagayam iti kastangar aramidam. Tuladen da ka dagiti ka baranggayam. Ay, agbalinda pa'y kapitan. Tapno maaramid na ti kay kayat da. Mare, saan ka di nga amo ni kabadong abawal ti rumwar iti balay asaan anag face mask? Ay namaray, amuna dayta. Apay nga rod nga nakita mi asaan naka face mask. Tultuladin na nga rod ni Kapitan Kanaw. Kunakon ka. Agkumpari da nga men. Ay na namin anukon nga imbaga nga ag face mask. Angam di nakmadengdenggang. Ay, no apay mga minakas jay ti Kapitan tayo Isu kumati kang runaan nga ag face mask. Ngam isumot ti pasaway. Makitam dayta nga aramid na maray. Isu nga ado ti mang tultulad kang kwana. May saditan ni badung ka. Inton kwan tuladak metain. Ay kano kasta mo ilaang. Di tumuladak metain. Agtitinulad tayo aminan Ay isaan mare. Tituladan tayo katay nasaya at nga aramid. Hanggang ado tinatiliw mi asaan nga agpispismak ije purok unaw. Aya, Unang kangil, pinagmulta ka amin ita. nasayaan. Angam kunadamot anas ka na multaan ka kanaw. Ah, Tas ikati mangi dadaulo iti sana pa nagsuot iti pismak. natati ko na da. Unang kangil, isong agmulta ka mate. Ay, sakti kapitan. Pagmultahan na. Uray si kakano ti kapitan. Ha? Rumbang lang kano ama multa ka, tasan ka nga agpispismak. Ibagam kada kwada nga urayan da nga kapitan damay. Nagadulakit din ta muda. Apay nga minaya, di mo kaya't ti agpismak. Jak nga ron kayat. Makitkita da ka dagiti tatnaaw. Ay, uray pa'y. Anya ko ma. Rumbang asika ti mangipakita iti nasayata pagtuladan. Nagkita tamod langay, paray. Ewan, nakita kan akong parik asaan nga agpispismas. Kain ti saan nga ag-face mas kapitan. Anya ko man, jak agpismas. Sak nga ron ti kapitan. Ay, di nagmadildilawon na paray. Tagre-react no dilawon na. Apay kumadilawan ka. Nasaya no kasta. Makaamu ka iti biyag mau. Makaamu akmat iti biyag ko. Kituan mad nga may. No makaptan ka iti virus. Makaamu ka. Wain, siyak, ti makamaw. Di nakto ayab-ayaban. Ta isag-sagmak mo day tabagim. Nambarak kuma ang mga yabkin ka. Una, di kan tumitulungan. Diyak ka sa pulan, titulong mau. Nagadudita kabagya kapag patulunga. Apay ti konam, umasidagak ayaking ka. Never! Numapan ka ija ilay, ag face mask ka. Adda ka manin ako namlan asino ako nakaon. Pudno matibagbagak. Di mo amo aya, nga ado pay laeng ti makapkaptan iti virus di ta ilay. Amo ka. Damagam kanya. Numanaw ti bilang dagiti nakaptan itangal daw. Agpakalaing ka manang. Iso ang mapanak ijay ilay, nga one face mask ka. Makamu ka man laengan. Kitsapay ko ma, tagsabat kamay, kini kumpare nga inteng ijay ilay. Agdinong para kami kumakay. Una, tagpada kayo apasaway. Agpaili ka, kunam, Inteng. Ay mapaanak iti munisipyo. Dadaalaan. Mabit lang nga rod, talaak jay face mask mo. Ay, saanin? Na, apay asaanan? Nakita mo yan, nagpispis masak. Nasken nga ag-face mask ka, ta ijay ilit ti papanam. Na, gaputa iti ili, ag-face masakon. Saan mo nga rod akayat ti agaramat iti face mask? Apay kuma. Ha, sige. No tiliwan da ka ijay ili, di nakpapabasulan tabi nagbagaan ka, intay. Imo na nagpaili ni kabadong. Aya, nakita, Mare. Wan, mare. First trip apila ti tricycle dyan nagluganan na.
Si marunumat ni Enteng. Imbag ata saan daan naggiddan. Imbag nga rod. Ang agpadpada damot asaan nga ag-face mask. Ay, agpada da ngamin anatangken ti ulo na. Sapay istrikto da ijay ili, mare. Wad nga rod. Nagado ti pulis nga agsita iti saan na naka-face mask. Kat no makita da nga awan face mask mau, tiliwunda ka. Ay, sus. Natangken tumot ngamin ti ulo ni Enteng. Kano'y di namin san nagpaili ak nagado ti nakita ka na tiliw. Puro nataengan. Aglalaok, mare. Adatin ijar. Adamot senior citizen. Ay, talagang awan san tuwanda, mare. Nay, apay nga insardeng mo na ito'y tricycle mo. Pala. Adda pulis anang para kanyak. Day tama na eh. Nay, apay nga. Awan lisensyam. Adda. Ngamjay face mask ti kita anda. Ay, awan face mask ko ah. Ket irwar mun ano da face mask mau. Awan nga road. Ay, umaydan dito eh. Ay na, tiliwanda kaon. Ay, wala. Agmulta ka. Kaya naglay ka nang ilis iti tricycle mo, kwara. Saan na ta nasiputan, nagiti agtitiliw, iti awan pismas na. Bagamat nga minabayadan na, numalis siyak dagiti agtiltilew. Una. Siyak lang titiliwin da. Sikala nga talaga, tatamat pismak ka. Awan mati ng tiliw kanya. No, Aw, agdatan dito yung munisipyo angkangil. burayan na ka. Agannag ka iti virus ah. Pagan na din na. Delikado ti makaptan iti virus. Ay, saan makapten? Ay, nakabutang tawan pismak mau. Kapitan ko naman. Marikwanan, umayak man agpalaw. Na, rabrabi nga umay ka agpaload. Unata kasapulan nga awagak ni Badungkaw. Na, sampay asim mangpot ni Badong Mau. Ay, saan pa'y nga rod maray? Apay ngay. Di magasamatan ijay biglang likaw. Iso nga awan pa'y. Sige, agload ka nga ruday. Hello, Badang! Hello! Hello, Tuyang. Rabain! Apay adi ka pa'y lagawaid. Sa dino ti ayan mau. Adak dito'y police station, Tuyang. Ay, kanyang itararamidam dita. Tiniliw da nga road. Awan face mask kaw. Kunak to mga minkan ka. Di nakpatpatyan. Anya nga ita. Ha? Di tam nga ibusan ti lamaw. Umay nakikan iti pagbayad ko na, Tuyang. Ay, awan maitid ka. Ila ko muna di baboy atarakin mo. Kakaiso na atarakan ka. Ilakaw, parakan ka. Di nakto pa'y tinultulungan apulos anang pakan. Umay kan ah. Umay nakikan iti kwarta. Ay, awan maitid ka. Makamukay ti biyag mau. Anday, nakariing ka din ni Uncle Kao. Ay, madmadi ka no tirik nana. Ha? Aggurigor kan nasakit ti ulo na. Ay, sus, delikadon sa. Ay, talaga delikado. Saan nga min nga agpispismak? Day tangarud kahit. No naggusar ko ma iti face mask. Di saan ko ma anaakaran iti sakit. Ay, inakagpasadan antay. Apay, di mo kasaritan ni Uncle Mau. Diyak kayat. Ang mga no adda virus na, makakara na. Ay, mabuteng dan nga umasidag kan ni Uncle Mau. Umutangak man pa'y laeng iti pagbayad iti multa ni Badungkaw, maray. Ay na, bigbigat pa'y laeng. Awan pa'y tinaglakwak ng umay ka umutangan. Ay, sige, pautangan ka. Panayunam kada kapitan. Wunan, maray. Pagtitinulungan tayon Unata kaasimot ni Badungkaw. No apay met nga main asaan na asinurot di ibagbagam keng kuana. Ay, un nga rod, maray. Awan lang nga roden ti gatang mi iti bagas. Agmulta pa'y laang. Ay, ad-adan nga agrigat kamay, maray. Nakakwarantin ni Inteng, Mare. Iso nga awan ita dito'y balay. Ah,
At damat virus na. Ay katwen nag-positive. Tanapan ijay ili asaan nag-face mask. Ay, ni badung kaw, natiliw maray. Iso amasapol nga agmulta. Ay, kasta talaga dagiti matilew nga awan face mask na, maray. Umayak ko maagpatulong kada kayo, maray. Nayunan nyo man na ito'y pagbayad ni badung kaw. Ay, una yun aya. Saan matkit di amalungsot, ijay pagbaludan. Kayat ko lang nga agawid ang tamamimis ka, maray. Ay, sige. Nayuna kung tikurang day ta pagbayad mo. Mano aya, tikurang na. Ay na, kunaklaki din no baybayan na kung tuyang my love. Mabalin ayamat abay-bayan ka. Katlab na lab ka ba daw? Ay na, agihaman na tuyang. Angam nay, naskan nga ag-face mask kan Wain tuyang. Imbag tatinulungan data da marikuan ang kan maribanang tapno adda pagbayad ko iti multam. Kat ni kumpare nga intingay. Saan natin mulong apulaos? Kasano ko maatumulong kat naka-quarantine. Ay kasi may ti kumpare. Sige, tuladang pa'y. Tamatiliw kan tumanin. Ay saanay. Inaktuman ki di bisitaay. Numalpas ti quarantine na. Kapay nga tawan mo tibang bisita kanya. Awanin sakit ko. Mabuteng da amaakaran. Naimbagada ko. Ay, mabuteng da garod. Adan samot bisita. Parinteng! Ni pari badong. Paray! Mabitlaang pari badong. Ni kumpare nga ay maribanang. Adda di taunag. Umunag ka. Paray! Saan ka mabutang kanyak? Apay ko mamabuti nga ngay, paray. Si kamang palatin na kaituran. Abing bisita kanyak paray. Sana ka mabuteng. Tanaka face mask kaon, paray. Adan protection ka. Urasyak. Ag face mask butan. Saan tangaminan nga agpasaway, paray? Uwin paray. Narigat ti pasawa. Ay, nasaya at mat na nakapanunot kayo nga agkumpare, kapitan, kan tatabadong. Nangrunakan ka, kapitan, ta si katirumbeng a modelo, dagiti ka baranggayam, ta kapitan kakat nga ron. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Apay, papanan ni Uncle mo, kwarog. Mapan ka no ag-jogging, antay. Pagjagingan na. Iti laglawlaw. Lumabas di tabalay da tataba daw. Sa ijay teresina ni nanakwanang. Kalpasan na, mapan ijay paradaan may. Ay, kat. Agling at mat nga rod. Ano kasta? Unantay. Nasaya at muta.
Tapno maksayan jay dakkel at tiyan na. Wen, di uray si kakumamait. Kinadwaam ko man ni Uncle Mau. Ay, pasadak inton madamdama, antay. Sayang, mate. Umayak la makikapi dito'y balayaw. Ne, kwarog. Asino jay timmanaw iti tawad amari tuyang? Kasla ni tata ba daw? Wen sabat. Ay, agkita dan kinanggan. Asino day ta sumungsungat, tuya? Na, apay, di mon mabigbeg ni Kapitan Inteng akong paraim. Ni Kapitan Inting aya day ta. Katuan, awan mo tinabaliwan itilangan na. Papan ko man kumusta ay? Ala, ingka kasarita, tanay lumabasan dito'y balay. Parinteng! Ay, day na, Alia! Ha? Ha? Ni kumparim abadong day ta, uy. Ha? Sana nga lalya. Kapre! Ha? Ay, sana ka kapre. Bakas! Sana ka bakis, pare. Ha? Siyak ni kumparim abadaw. Aya, nabayag nga bin ka, ti pa nagbakasyon, Mau. Ti amukat monster kan. Antay, ni Uncle Wow. Apay, Kita amaw. apay ang nagbiit ang nagawid. Nalpas nga ta na nagjageng. Kita nagpartak at tumanay. Kaslada kabutang na. Ang awan mo timang kamkamat kan kwa na. At daytan. Adya kapre! Ha? Ay, inyat ibagbagam akapre, Inteng. Adya kapre, kwarog. Nakaamak tilangan na. Awan mo ti makita mi asurot-surot kan ka. Kuwin nga ron Lalia. Aguray ka man. Kapre. Kapre. Ang mga samot kan ni Uncle Mau. Kapre. Kwarog. Kapre. Ha? Kapre. Mabit lang Ha? Dinanog mo ito ni Uncle Cow. Napukaw na lakit nga ruti puot nan. Ay, kasta ti agas ti panagam ang mangaw na. Mayaton inton makareeng. Inanom ni Kapitan. Awan, mate. Inasidgak laeng ta kinumusta. Nakaisamak pa'y kinkwa na. Ipukpok kaw na kidain ti alalya. Bakais ken kapray. Anya? Ay na, permay tinervyos na tuyang. Kinabutang na tilangam? Apay, limada kaya tuyang. Saan mo iti panagkunak? Kas kalangarod artista. Ay na, mabalinan na pang action star. Saan? Pang-horror. Ha? Anya kamot tuyang. Di nakmit uyawin iti kasta. Ang oray no kasta tilangam, talab na lab kalataba daw. Ay na, kahit nakaluto ka nga roday. Anya nga, iti kayat mo nga ilutok asidaan ka. Diyan naimasmit Ala, bayam, tay nakumutang di tatersina ni Marikwanang. Ay, orayin nakabad daw. Amaw, nga niya ti pagchis-chismisan dagiti tattao dito'y tersenak. Kan dito'y barangay tayo, maray. Anya, maray. Jay pan nakakigtot ni Kapitan. Idi nakita na ni Badong Mau. Anya? Aging kakano ita kaawampay puot na. Ha? Ay, sus. Iso nga ibagam kan ni Badong Mau, tasan pa'y lang nga umay dito'y tersenak. Tamangan no siyak mo't ti makigtot kat mapukaw ko ti puot kaw. Ay, sobramot deta pa nagsasaum, maray. Nasakit unay deta nga ibagbagam. Ay na, sa anak pa'y la anak yas asawa. Jak pa'y kayat ti matay. Kaya't mo asawan, matay ka no makitam ni Badong Kaw? Kawan! Ay, mala, pautangan nak nga rod iti sidaan may. Anya? No saan nakapautangan, paumayak dito ni Badong Kaw? Day taman ti kunakaon. Badong! Awan, sige, pautangan kan. Anya ti utangan? Anya nga iti aramidon tantay. Tapno agsublin ti puot ni Uncle Cow. Nalakalaang dayta. Ingka mangala iti kape. Ipasay up taken kwa na. Wanantay.
Hap, anday! Hmm. Adto yan ti barakaw. Naingal day tami. Ayos, Kwarog. Nagbiit ka. Sige, Wayne. Paborito ni Uncle mo akapiday toy. Ala, ipasay upmon. Wananday. Ha? Kasla na alsaman matirupa na. Di nang samot kayat. Saan lata nagsubli ti puot na? Ang mga nusidaan ti kayat na nga angutain. Ay, Wayne. Manok ti sinda tayo idirabi eh. Inka mangala, ta ipasay up mo, no adapay na bate. Wananday. Hap, No saan pa lang agsubli ti puot mo, iti ipasay up me. Ay, jaklamon, inteng. dahito yan antay. Mm. Aw, may salang akaray kay ti manok tinabahati antay. Nadapay kukuna oh. Ala, ipasay up mo kankwana. Aw. Ha? Nagwingi-wing Mike. Win nga raw, ang di pa lang nagsublay, ti puot na. Ay na, makonkonsensya aktuyang. Pakakonsensya Di napasamak hindi kumpari nga inteng. Gapu kanyak, naawanan ti puot. wan nga raw. Kat aging ga kano ita. Saan pa'y nagsubli ti puot na? Ay, talaga ang makonsensya ak. Payman, Nay, apay ngay nga raw ating makder ka. mapanak iti balay da. Inaktulungan, tapno agsublay ti puot na. Ay kat manganta pa'y dandanin agburak to'y lutlutwak asidaan ta. Madamdaman taon, talaga ang makonkonsensya ak, tuya. Saan matan nga agsubli ti puot ni inteng, maray? Ay, iso nga rod abi nagaak ni Marituyang. Adi na pa'y lapalpalubusan ni kabadong nga umay dito tersenak. Tamangan no pati syakit matalimu daw. Aguray ka. Nimot pari badong day magmagna. Ay, ayabak man. Ay, isaan mare, di mo'y ayaban. Taapay. Basta di mo'y ayaban. Ne, papanan na nga rudan. Agturong samot ni Jay Palayaw. Ay, nila ang kwarog timang bambantay ka ni Uncle na di tabalay. Mamit lang. Kumusta kan ko araw? Ay, di mo kunain na matalimu daw kamay, takaskin ni Uncle Mau. Ay, matalimu daw ak sa hagpay sa... Ay, di mo itulok Ayan na ni Uncle Mau. Ay, awan pa'y puot na. Kita man. Aw, antay ta. Nay, anya day ta intalaim. Di karay kay ti manawk. Ang angutan na, barang agsublin ti puot na. Ay, katum day ta. Anya ti Serbina day ta ngay. Apay, Basta siyak ti makamaw. Siyak ti makagapaw, no apay anawanan ti puot. Isu asyak mudlaang ti mangisubli ti puot na. anya nga ti aramidam. Imposible no saan pa'y lang agsubli ti puot na dito'y panangkikikin kwa na. Oh, ang katawan ko raw. Kasano nga mo mamakiki ni Uncle Kao, itidapan na. Kumpare gayam. Oh, kitaam ko raw. Agsubsublain ti puot ng kalmaw. Uncle, kaduak ni Tata ba daw? Ano pa nagti ka, pre? Parey, agtal na ka di parey. Saan nakakapray? Ni Tata ba dong day tao, Uncle? Di kumpare mapada malakay. Matalibu daw ako sa panin. Ay, saan mo nga itulok parey? Matalibu daw Ha? Natalimu daw man ng agpayson ni Uncle Kao. Ay, igagagaran ng samit din ko araw. Saan? Talaga natalimu daw ni Uncle Kao. Ay, aguray ka. Tagawid akpay. Ha? Agsubli ka pa eh. Wayne, agsubliak. Ta isublek tipot ni Uncle Mau. Nakapuutan ni Kapitan? Wayne, nakapuotan ni tay.
Ang natalimudaw manay. Anya, Iso nga nagawid ak, mayak mangalay ito sa red. Nagsubli tipot na. anya nga iti umay mo alaan. Kwa, tuyang. Ingka man mang tiliw iti manok. Di kawitan. Di kalukmagan. Ananwam, Itunom. Tay nakipaangot ka ni kumparay. Ingka na. sigurado ka nga agsubli ti puot ni Kapitan no mapaangutam iti tinuno a manaw. Wain, iso nga ingkan. Apay nga'y marikwana. Nakatalikod kamay. Ay, jak kaya ta makita tarupam, tajak kaya ti matalimu daw. Kasano na nga rod alakwan nga'y. Kat gumatangak iti arak. Idi sumlatan ti kwartam dita. Taikang kamot iti gatgatangam nga arak. Sa anak mit anak abot-butang iti panagkunak kahit maray. Apay ngay ni Kapitan. Kung kuna na lang na jay. Mamati kamay. Kaya't na lang nga uminom kami. No kasta, pagsangwan nyo to'y arak agatangam. Wain maray. Agbanding kami ma. Kasladyak mamate anawanan iti puot ni Uncle Mangkwarog. Apay antay. Kitaam Nakitam? No adagdis so ang ilaw iti rupa na. Sipatin naman. Ay, wine. Oo, nenenay. Adda nagdiso alamok iti saka na. Sigurado. Dayjay, sinipat na. Kwaraw! Ha? Ni tata mabadong daytawi. Ada akon! Ni tata ba daw? Sigurado. Agsublain tipot na ang kalmaw. Umunag ka nga raw. Day, anya ngay dagita awit mo, pare. Pangpasubli tipot ni kumparik nga inteng, maray. Ha? Wow! Napulpugan asibubukal amanaw ko naman. Ay! Ipaangot ko kinkwana. Siputan nyo Pinikpikan. Ha? Oh. Nagsoblen tipot na. Nangot-angot nan. Oh. Ipaangot ko pa daytoy awit kong arak. Bumangon daytan. Sige, ipaangot mo. Mayakin. Naimbagan na ka na. Kala at abimangaw. Ay, agsat tayon. Ininayad lang pare. Oops! Saan ka tumakdara dagaws? Mga numatwang ka. Napigsa ako. Ay, talaga nga the magic mo tata ba daw? Aguray ka pare. Sakbay at tumakder ka. Ah. Mingmingan pa'y day turupak. Saan ka din amabutay? Apay ko maamabuti nga. Kaslakan tupay anghel. Nangagyaw, kwarog, maribanang. Nangagaw. Anya timako nam ngay maray. Ay kat, anya ngay timakunak. Kasla anghel, tiropam, kasjay. Nalawag mic nga imbaga na maray. Nga. Wadan. Isugayam timbagana. Kwarog. Ano nga tararamidim dita? Ah, Isaga na mong dilamisaan. Taagsyat tayaw. Kada pari ba daw? Ay, naragsak apa nagbanding yumanen, Kapitan Enteng, kanta tabadong. Sapay kumatag na nayon lataan na saya at ipanaglangin nyo. Ala, sige. Ditong tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Duwanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540.
kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan.